pagi guys. Sekarang pukul 5. So kami dah bangun pukul 4 dan dah sarapan. Kami diberi roti dan banyak pilihan filling macam peanut butter, jam dan ada kopi hitam dengan tea. So sekarang kita akan gerak ke Pada Island untuk tengok sunrise. Okay. Malam tadi sejuk. Untuk hiking ni saya rasa dia dah sampai sejam. Dia 800 step je. So kita akan pergi ke puncak dulu, tunggu sunrise. Lepas tu kita akan turun sikit ke pos 4 dan untuk ambil gambar. Sekarang kita dah prepare nak gerak. Pagi bang. Kita akan pergi guna lifeboat yang kecil ni. Tadi kan guys, I got a very good sleep. It was cold, okay. Dah ada aircon lagi kat bilik. I thought kan kita sailing, so bila tidur tu kita akan rasa kapal ni bergoyang disebabkan ombak kan. Tapi air dia surprisingly tenang. So kita takkan rasa apa-apa. So kalau ada yang sisik, tolong bawa ubat tablet sisik tu. Okay. Murah je dalam farmasi kat Malaysia. So kalau kau tak tahu kau ada sisik ke apa, sebab kau tak pernah datang macam ni, tinggal kat laut, tak apa, bawa je untuk for your protection. Jangan ambil risk. Kalau tak sihat duduk sini, susah. Okay. So see you guys at Pada Island. So guys, we have started hiking. Tadi bila sampai, kita diberi briefing dari ranger Pada Island ni. So as usual, no smoking, no throwing rubbish, and no flying drone in national parks. It's quite a long hike, but luckily they have provided stairs. It's pitch black here, as you can see, but the path is clear. So next time, if you guys wanna come here, do bring a torchlight, because takkan kena guna flash phone je, simpan bateri nak ambil gambar ke atas. Weh, tu yang lampu kecil-kecil tu. We are headed there. So see you guys at the top. Guys, aku dah sampai pos 3. So total 5 pos. Kita ada 2 lagi. Ini pun aku dah koyak. So kita continue. So guys, we have reached post 5, but there's few more meters to go. Actually the maximum is post 5, but you can go to the peak. It's right behind us over here. So I'm gonna try to go there and get the best view of the sunrise. Okay. So tired. See you guys. So guys, kita dah sampai puncak dia. View dia memang cantik tapi belum sunrise lagi.
sekarang kita kena duduk tunggu matahari tu terbit je. So jom guys. Okay guys, sunrise ni memang cantik dia. Tapi tempat ni tak crowded sangat, tapi ramai juga sebab biasanya season untuk visit Para Island ni the best is starting from March, sebab February tu monsoon di Indonesia. Dan yang gunung-gunung ni sekarang dia hijau. Okay, di awal March, so dia biasanya hijau. So at the mid of the year, mungkin macam June, September macam tu, dia takkan green, dia akan kering. So warna dia akan tukar jadi coklat. Okay, so sekarang kita dapat view greenery sikit. So santai guys. Kalau tanya aku, is it worth it to climb? It is worth it. Not only sunrise, you can visit this island anytime. Actually it's depending on your tour guide, your package. Okay, some tour guides will bring you for sunset, some for sunrise, and some in the afternoon. The best time is obviously sunrise and sunset. Ada yang dia rush, so dia akan bawa ke pada tengah hari. Dan package ni kan, biasanya dia ada dua. Satu day trip, lagi satu tu yang aku ambil yang ni 3 days 2 night. So day trip ni, dia kalau day trip, you takkan datang pada island ni sunrise, mungkin sunset, ataupun dia akan bawa you petang, most probably petang. So your last activity tu mungkin snorkeling. Okay, so but kalau tanya aku kan, price untuk day trip ni dia dah sampai 400, 380 macam tu. Kalau check look je macam tu, harga dia macam tu. So kalau 3 days 2 night, dia 700 je. So you tambah 300 lagi, engkau dapat travel 10 destination untuk 3 hari, sekali accommodation makanan. So it's more worth it. Then you tak perlu rush. Sebab day trip ni aku dengar satu location ni 30 minit, kau dapat 30 minit. Kalau engkau kaki-kaki ambil video, foto, drone footage macam tu, 30 minit tak cukup. Kau kena tukar bateri lah, inilah, kau kena set up engkau punya gear. So ambil masa. So lebih baik kau ambil 3 hari 2 malam. More worth it. You don't have to worry about taking pictures, sebab guide yang package yang package yang kita ambil itu ada videografi dan fotografi. So memang guide itu dia experience banyak, dia tahu kau berdiri mana, kau dapat view yang apa. So dia orang akan recommend. So tak perlu risau. Kau tak pakai iPhone pun tak perlu risau. Ya, kau akan dapat gambar yang cantik.
Selepas turun daripada island, kami dibawa ke boat untuk mengambil sarapan sambil bergerak ke destinasi kedua kami untuk hari ini. Sekarang saya ni dekat Pink Beach. Okay, so, kita tengah lepak je sini sampai pukul 9, setengah jam lagi. Pasir dia berwarna pink, macam Himalayan salt tu. Pasir dia nampak macam Himalayan salt. So dia pink in color. Ni. So air dia crystal clear macam ni. Kita boleh nampak kan semua ni. So kita akan lepas sini untuk setengah jam, ambil gambar, video-video, lepas tu balik. Okay, see you guys nanti. We have reached our third location of the day, Komodo Island. So this island is quite famous for Komodo dragons, biawak yang dia family biawak, jenis biawak tapi dia besar. So kita dah sampai. Sekarang kita semua kena shift ke boat yang lebih kecil sebab dock turun dia kecil. Once sampai di Komodo Island, kami diberi briefing tentang keselamatan dan laluan trek kami oleh ranger-ranger Komodo Island tersebut. Komodo Island ni dia full with Komodo dragons and protected by the Komodo National Park. And kat sini dia ada satu village. So kita ada 3 guide untuk bawa kita pergi. So village ni kan, dalam village ni semua orang ada fence atau dalam bina kayu ataupun batu-bata surrounding their houses, something like this. Dan terrace depan rumah dia orang, dinding dia tinggi sebab Komodo dragon ni boleh masuk rumah bila-bila. So macam ni lah fencing dia. So this trip is actually trekking. So kita akan trek sejauh 1.5 km untuk masa sejam. Okay. Dalam laluan tu kita akan jumpa Komodo dragon. Guys, kita dah jumpa Komodo dragon yang pertama kita. Wih, besar tu. Tu. Dia tengah chill bawah pokok. Komodo ni dia tak suka panas. So masa panas ni dia sering cari tempat yang redup sikit. And another fun fact saya belajar hari ni, Komodo ni dia makan sekali sebulan. Sekali sebulan. So yeah, I think the guide said there are more than 1,000 of Komodo dragons in this island. Lebih 1,000. Aku harap kita akan jumpa banyak lagi.
the Komodo dragon's nest. Okay, these are the nests, and the locals here, dia orang ni local kat sini, dia orang dah biasa dengan Komodo dragon, and dia orang tahu cara untuk selamatkan ataupun protect mereka daripada Komodo dragon ni. So Komodo dragon ni dia freely around this island. Okay. Lepas trekking selama sejam setengah di hutan Komodo Island, kami dibawa balik ke kampung Komodo Island tersebut. And kami dapat masa untuk membeli cenderahati dan terus balik ke bot untuk pergi ke destinasi ketiga kami untuk hari ini. Kita dah habis semua aktiviti dekat lokasi keempat kita untuk hari ni, Manjarite. Okay, kalau ada yang tak tahu berenang, tak apa, sebab dia orang bagi life vest. Okay, so pakai je life vest, kau akan terapung atas air. So air ni shallow je, so dia shallow and crystal clear. Walaupun kau kat atas, kau boleh nampak apa benda yang ada kat dalam tu, semua coral, ikan semua. Yang tadi video yang saya attach tu, saya ambil dari surface je. So aku pun tak pandai berenang. Okay, saya pun I also wear life vest, but it was crazy. Everything was super clear. I got to see everything, all the coral. Yesterday I got to see mantare. Today so many fishes. And but for me, I want to learn swimming in the future. Lepas aktiviti snorkeling yang memang cantik and also penat, kami diberi masa untuk berehat dan bergerak ke tempat terakhir kami untuk hari ini, iaitu Sunset Point, Pulau Kelor. Facility sunset lokasi ni kan, ialah kita boleh nampak ke lawa, ke bed ni. After experiencing this amazing sunset, we ended our day with this enjoying dinner prepared by the chef himself. Selamat pagi. Hari ni hari kelima aku dekat Labuan Bajo, dan hari ketiga dan hari terakhir untuk sailing trip kita. So sekarang kita sampai ke Pulau Kelor as our first destination. Okay, so kat sini
kita akan trek hike ke atas pulau ni. Lepas tu kita akan sampai ke bawah snorkeling lagi. Okay. Tapi speciality snorkeling kali ni kita akan spot, mungkin akan spot baby shark. Kalau kita lelaki, kita akan nampak baby sharks. So jom guys, kita dah trekking dah. Dia steep, jadi dia tak ada steps, tapi dia pasti dengan batu je. We are finally down from Pulau Kelok. I mean the hike. Okay, it's not that bad, it's not that high, but dia jalan untuk naik atas dia sketchy sangat. Sebab dia batu-batu je dan dia steep sangat. So kalau tengok dari sini dia steep sangat, so dia jalan je lalu sini naik atas. So kalau orang bawa orang tua, kita recommend lah. Kalau tak biasa, at least basic track, kalau tak pergi trekking basically, just try first, try tengok untuk several meter. Kalau tak boleh turun, sebab semakin atas semakin teruk jalan ya. Sekarang kita akan pergi snorkel dan cari baby shark. Jom. Itulah baby shark. So kita dah balik ke boat and sekarang nak ambil brunch. Dan hari ni makanannya nampak sedap. Dia ada spaghetti, nasi. So dalam boat ni kan makanannya memang sedap. Okay, so dia makanan pun dia variety banyak. Bukan dia orang serve menu sama je, menu dia lain-lain. So mesti you akan enjoy bila datang sini. So makan dulu ya. Finally aku punya 3 hari 2 malam sailing trip is over. Okay, and sekarang pukul 12 lebih and hotel check-in saya pukul 2. So saya pergi sewa motor dan baru sampai ke cafe ni. So cafe ni, nama cafe ni adalah Escape Bajo. Okay, so kat cafe ni kau boleh order kopi ataupun beberapa makanan western dan boleh enjoy sambil tengok view. Hi guys, sekarang pukul 5 petang. Tadi aku dah check in hotel dah. Aku ingat aku nak rehat sampai malam, tidur, tapi no sleepy.
So aku plan nak pergi one last location untuk tengok sunset. Tempat ni memang dalam plan aku, tapi the first 2 days, so kan kita pergi pantai Kuala Muri tu, so tak dapat masa. So hari ni kita akan habiskan tempat ni. Okay, kita akan pergi tempat tu. So jom guys. Okay guys, aku dah sampai, dah start hiking dah. Dia bukan hike, dia hill kecil je macam ni. So kat tempat ni ada hill kecil, ada banyak. So kau boleh pilih lah mana hill mana kau nak naik. Tapi aku pergi sini sebab aku nampak ada orang atas, so safe sikit. Okay. Dia laluan dia macam ni je. Jom guys, yang hill yang kita sampai tadi tu tak cantik lah. Ramai orang kat sana. Bukan tak cantik sebab tu, dia bersampah. Dia hill yang paling kecil kat sini, so ramai naik, senang naik. So dia orang litter banyak. Lagi guys, dia punya rumput tinggi-tinggi, view tak cantik. So kita tengah naik lagi satu, berhadapan dengan tu. Oh, sikit lagi dah sampai. Dah. Inilah guys. Oh, dia ada banyak hill. Kau boleh climb satu. Ni. Yang ni pun kau boleh climb. Tapi aku climb yang ni. Dan I got the hill for myself. Tak ada orang kat sini. So jom enjoy the sunset. That was my last destination for my 6 days solo travel in Labuan Bajo. Okay, so right now I'm at my hotel. I'm gonna find a place to get my dinner, my last dinner over here. So tomorrow we'll be going back to Kuala Lumpur. And just wanna let you guys know something. I messed up my face. As you can see here, I burnt my skin. It's just my skin is coming out. Everything is dry. And walaupun kau pakai sunscreen mahal-mahalan, when you go into the water, you are removing all your sunscreen and exposing your face to the sun. So kadang-kadang kan, you need to sacrifice everything. So if you ask me, is it worth it to mess up my face for this whole trip? Yes. For whatever I've seen, apa yang saya tengok, saya experience, memang worth it. Ni akan, it will heal. Yang ni akan heal. Tapi experience ni kan, kita akan bawa experience ni untuk masa akan datang. Kita akan simpan experience ni ataupun memories ni. Okay, so right now, jom pergi makan.
guys, if you're watching this, I hope you have watched all of my traveling videos to Labuan Bajo from part 1 to part 4. Let's say if you have stumbled upon this video particularly, you can watch the previous parts in my YouTube channel as well. And lepas hari ke-5 kan, lepas turun dari Bukit Sylvia tu, malam tu saya pergi ambil dinner, and the next day I went for some souvenir shoppings and got on to my flight. I couldn't vlog that day because I was very tiring. And if you need any informations on my traveling, let's say if the informations you need it is not on the vlog, you can follow my Instagram and DM me, or I've created a channel, community channel, where you can join and get all the informations which I'm sharing on every single trip I'm going to. Okay, and since this is my first ever vlogging experience, I wouldn't say this is a perfect vlogging video, but all the informations are there, and there's so much space for me to learn in this journey. And I hope in the future I can give you all a better content. And thank you so much guys, and see you all in my next journey. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, like my videos, and stay connected.